Motogari wa Meru TV ni ntuku ya Jumatano tariki 14 mweri Joe 5 mwaka ni jwangirije 25 ngitika no territory na ntuku enjaga amukira nkatho cia mwanya ntere chonde ile wetita nambere na kukenera mibango ya Meru TV kuma thosi monkanto nyeri county yonde ya Meru Omea county na nkoroki ndeguru yonde ya Kenya naria andikibeto banteto barekete kutigira niba kwamba kambe nikenda kutigira no kwamakira ripoti shonde oreti kwithirwa chikumira wonba betaka Dennis Motuma Muthomi na mwerekerio Toma Thithio ogorobo na arua ni Jacqueline Makena tuambirie na ripoti kumanara ntereche gembe ni aria akari na atori ibatiri ndene ya wadi ya Amwathi batongeretwe ni MCA wa nterizi urozi kene tathuranira mutungi nebone ni kurega kunganiro kone kiraba kuga ati ni bombeta kwithirwa bakithukirwa ni maitha ng'ombe ciao mbori na ndithingi ciethirwa achikiwa kuringana na karibaba na ndio torobo burithirwa buri ogwatine gintu kiraba kuga ni thina nene ya ukaria nterizi arana ndi bugete ati atongere barabonde bathulirwe nterizi cia Mwathi batumbete kwithira bagicumire na kubateza na kubatetheria ende ne kaba batezaniririe kuma nterizi tukwatanira na mwandiki wetu Anteto Mukiri wa Nkonja aturugurire nteto cietu cia Meru TV otuko na ripoti yu kongweni ile hao nitio chabuta ina mera Thamburu Turukana na ani ate kande turi yongo atika turi Rwanda netiri mbori bokuaya cionthe ng'ombe bokuaya mwanga thai ire cioro gathemwa bogwithira batu botutangeletie mucie mbere to kinya mucie batu tukethira tutangelingirene kwatueka kinya mwana kwethira isukuru mwana atero kaita sukuru nonto mwana arere kithagene ina arere kithagene orore nyumba no na ingilirwa nanja noe atona kwata atia kwoture ende onto agwe mwe kurara uri munoro ko orwa thari buru agera wanona ni ng'ombe no te ng'ombe kwoto kwaria bwa gutire batu te security ni akari na atori batiri wa ndine ya Mwathi batongoretwe ni MCA wa Thuranira Mutungi bakionekana kuria kwaniro kuona ntubo wase ukaria bravo temete ntamente rigi no ntubo kuigirwo ni Thamburu araba kwithukirwa na kuyura mbori ng'ombe na kinya ekoro amwe na kurwa turaumite mundene twethira ambaba u achukuru turubethera bangi bairia bantu egelia ana bamwe baturara abo kithagene barere winda ringirwe ndaba mpurere na mpeno ntira na kithia kya mutinga thai ntugomba kwethe no muche mami batu tutina thine security yake thine security ni ya tukira mpara yututhenia uti ng'ombe utifi ana batikure ko bathoma na uni kankwenda kunyentu wiri twithirikari no ntubo utuigi no ntubo tulenga ikare ututhikirie tutethia maafisa aba usalama bakamamira matu kwa tukana bakuingano chukuru na muchinka ni amba anzuba community yetu kwa tuikana betu arimo batiomba kinyanguine kankwenda kwa mantu ya nkuona au nturene tiri mantu akumakania muno maitha bari thukire kumatha kumneyire baura ntora bateka twana kwa tuka ntora yonde netekerwe na risasi utekinya utowambu utweteka thirikari ututethia rira kuratwekire bakuria na beta na mburi ira nturene twawambu twakaya ute munene turatwetekire kariara muno gwetweka twe na MP wetwa Tinjai na Tinjai yoyo akaibwa antu bateki matha na tintu kwemwe tukwenge ari tobengero sukuru na risasi na no mnene wetieta mnene wantu alafu ng'ombe weta tukuthire ru ng'ombe thai bezo ko tuma methiante thako mneire cia orobo nkumamesie batu tuthangigitu muno nture na kinya miundene tutiona thire batutirima miundene batu tu ya mirano twingana ende utuko ba orete ngekuru nture amo na twana twendike thakene turere na kuthara tukuli turati mesi thirikari ite tuto kinya tatoko borizi indi mandigite tionto ndi nya ombi namba mbiri chachi mundene ombi ndama ndi no legine te ontedi thai te chukuligia utuko ani kam to imfuri chonde ni ate nture na tutono zindizi thirikari ni agire widia nika kundi babatu to babate support thirikari ni onekane kana atongeria watu na bo batu support na thirikari batu okaria
kenda miji yetu tutigengwa ringi ana baya githageni riu indi ni bawita atongoria bathurire na thirikari niji kinya utiotethi bobona na bate kuibwa kiriro kio muyumbe to na tutetheria twengele ba twegere babiara no bele no tutirie to no mwake turi President Ruto wala kwa county inge kinya batu atwelelie gembe not atubwetheriwa operation anse turatirwe nkia anoteba kuthoma athaya na bengi cukuru bonde twina boa ana bela la rungu muntu are thwathuranirie tabia kuria biake themwe kikinya watu anothuranire bia kuria biaku na wethuro taru athango mneire ukogwita kurwira kithagene no ntobokira thamburu no ntobokira antubwa kwe ya bindoki romba yakwa ngituma ki mweshimiwa atutumira thirikari yokaria kana we tutebake atutenge no ntomanga thaye utukinyite otethiri tukuona twe na iromba yakwa ringi untoboibo kinyela ngabaneto ikienda kinyago yake thaye turikana tawe mutuma ntwethingia kana Isaac mutuma tumiria ringi thina no nto ukende kubonto mundo ko itate we ntumiria ringi ni kuthura tongorio bukubo ringi ni ngwe thirikari ringi mbia wende katwa karoba antu baraba Mombasa bangentere wa pwani si Kenya kaba kono tonia batie Meru igembe north sio Kenya ama namna gani no ntu batwe mantu yeyo tuthuria president wetu ra tuthurire oito William Ruto na tufilite na ite murongo na remete kujire wirane mwene tumumiru kwaria kimiru kuwa muwa wetu kindiki kithure wengo no twa metho thinere ona kimenya thinere tukure na operation yu ntikwelewa ketheni ka kuthwania kura cia Thamburu icho nyingi gichi ya Meru ndio ndo we twingi twashinda Thamburu yonthe combined igembe no thiake ni ushinda county yonthe ende wika ngori atiri kinya kwe mwesimiwa no kuririkana kuri antu amo wari kona mucemanio kanisa no raua okiagwethura kuri lengwa bioka wa biathara bioka we komi oka 20 kawolirwa no ntobu na kanisa no bucietairia kwatila kumenya kwina murungura wa iberu ente biu wawire onto bau bwongwa wawire ke mwinge na mwathani na kuthia atete no nto na kumenya uteba taburu na nto banture ende batu katukua kinya kuma kekendeke na William Ruto ibaturikane bonene muno no nto batu twipati moyo no nto bagakethene itara kura anto abagethe bakioyurana ao nto boto tiandiria thaire nimbi na rera kura ikende kana bogethra bwo yete ke batwe ni ontobo wa Timbaru ni MC wo mutongithuranira Serikali yetu ya Kenya Kwanza ya kilisito ni Mheshimiwa Tinjei Oroe Muyumbi ikakiliswa ni Awasani Kindiki Deputy President na rais yonze ya Kenya ora mwene serikali yonze His Excellency the President Ruto batu tukuthira na woro kuona ndingi tionze kuona operation iendelea kuntu na kuntu ende ntekumnya bibi tekuendelea ndene Meru wetu ndene ya Igembe North na kintu kya mbere ni operation kala kubwethika no tigwa na nyang'ombe iroye tukiumye biele biziri saba James Mate nengiro yo wa mparea na ruira ta ng'ombe befte ruine 48 na yanjabu ng'ombe inye chionekere ke ng'ombe chionze 98 kethe inye chionekerere ina 94 nde batu thirikari atucethera no tukio tucethera ki Nikiripotera Meru TV kumatiri wandine ya Mwathi Igembe North Beta Mukiri Onkonja tukiuma ntereucia Igembe North kiripoti yu ya githina cia ukaria twerekere amonka gicigo bunge gia South Imenti ni aria muthenya jana arua ni gukujirirwo maandamano na ni maandamano jathiri jaraja gwitiritwo na mbere ni akari amwe na aturi bawadi ya Metongo bakiaria akagita na karaba gwitita na mbere na maandamano jaja akareba bande bogeta batithiti uju bakimeneria otumiri buthuku bwa mbecha cha cukuru iraije kene Tarwampo Primary School area iri ntere izi mwandiki wetu anteto kuma ntere ja South Imenti Jeff wagituma na tubanganiritie ripoti hiyo.
Bau ni aciari ba Rombo Primary aria baumirite na muthuro jo munene kumeneria mwarimu wao munene nikira bagutariria urethirite akinyangia mbeca cia cukuru iji o amwe na into kathumba be cukuru iji ira tukuria mwarimu imete cukuru yanjiria gwakua makara na mete cukuru makara jau gwakua nkui batigitangwa na tubatu tukunogerwa mwarimu uju no ntunyira acibiongo imarinya na mbeca ira tuitangiringiringirie kamiti utino tukuona igitango gietu na twanogerwa mwarimu uju na mundenya jo cukuru jungwa na ndeto tuone nya no chiringi kathate utikyo tuona kwa ikio tumito igwa twanogerwa mwarimu mbeca iturita na ituikagia 300 o tamu na ituritaga na batereja mucene na baterugweru irio ana bara banyira nyakana gapipi wanu kare ana gakikaga impara ibo onto mbeca cia thirikari cia maukuja kwegwa na ja kwandikira na Rombo tutieja kwa tugura mauku kiarasima weto bioro bia cukuru bionde ani riski muno kugwa biorone tutiakagirwo na muciari ari agangiri wa mwanka bioru ibarinya irio birato ya ta cukuru irio bieto kendagia na irio bigacoka bigakara muno cukuru bikagia manginyo ana beto bekara be complain na ibiu leu toriuga batu ja aciari irio twetagu irio bia thira cukuru tutiongagira irio binge bia cukuru junior school twirutiwa ngiricere ino ke kiraite iki grade 9 turakiritwa ithirikari indi wathi ukethira ngiricere no still no tugwetwa ngiricere ukauria ngiricere kirathi kina stima kina bioni kina furo kila kitu na desk ni tugureri ngiricere irethie ko grade 8 na grade 8 itwarutira ngiricere ekere bioni bakarangi kirathi furo ikadijanjira yani kirathi ne marinyake grade 7 8 irasi ne fura ne marinyake wa moria akauga ngiricere isia wikagia arimo mesemani nginya thaino waria nawe moria mwarimu na tutarondekerwa kirasi giki agakwira njukia mwana okuite nawe thirikari riuga itwanda miti na guti muti andaga mwarimu tukoria atiri mbeca iri haikagia na nkuruki aciari baba ni bakuromba gutarirwo uria mbeca cithirite cigitumirwa cia gukomborithania munda jura na juni jo nkuruki eka 30 mbeca cia munda yetu cingi tukuneka migongo kukamata irio kure arugi anga PTA anga whatever batu thai hara tukinyetie munda jwetu katukwenda kunenkania notice na munda yoyo thenenge tunengari muntu omwe na muntu ote muciari cukuru muciari ura wena mwana cukuru kinyajo amuna jou atijona gote mwarimu onto murume gwa cukuru eu athira mwari jomwe endaga ekoroba bau tuikagia irio ejo itomugwete irio biu birengarene mbati ya murungu yakunuka mbuti dia bigete kanjerene tukuenge ndi muciari aja na mpurite nyamwana imbanjara na muthitanga endi master oju tukwenda endelea ambire jo kia mwana mbite yawe mbese cia PTA ute muciari wandiki yare ute mwarimu wandiki muciari yare ngirie we gwitwa itako na ndiromba riao ni mwarimu uju wethira kebaeberwa cukuru iji murethi urorare aja atokorokairie ano atokorokairie mbere niromba cukuru ya Rombo etegererwe bwega nuntu au twetererete Rombo kithiete kuthira ana nienge cukuru lakini hakuna masomo inaendelea na nandi na cukuru akore ko mastingo batwe na twebere cukuru twendereire cukuru mwarimu batwe kwa iromba rietu tukuromba thirikari tutikora mwa cukuru buru ni untu kinya bugwati mbaru ni mukaririgite wa mbundi cukuru na iji kwa magite bedrite batenganiri na ijo kinyete muthejo okweja nandi through maandamano na nandi ne tukuga tukujokia Mount Jau na urito muno na twashoka tona kari ni bwega gikundi kana ndwangi cia uchonkoni ibatere kuthithia uthuthuria kenda baona thina iri gukweyongwa ni iriku itogo ciromba ciomba kugethiria kinyaja ujo cithithia investigation cira cionthi kwendeka aja ujo kenda tumba kuona thina yongwa ire kuma igutuma aciari wa betha bate kunganirwa ni iriku nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam nkatho cia mwanya Jeff Wagituma kuma gicigo bunge kiu gia South Imenti no ntubariboti
yegie thina ira ciukurukirwo ndene cukuru ya Rwampo Primary School. Tucokere kiri gicigo bunge kia North Imenti twerekere Monga bunge ya kaunti ya Meru ni aria muthenya janarua MCAs ba bunge ya kaunti ya Meru ni bombere kwithirwa bagikurukia supplementary budget iria kuringana na MCAs baba bogitana ndi thirikari ikethirwa iri na umbani bo gutumira mbechia chia akwimongana jo milioni 180 iria nyingi ciao igatumika kiri gwa kanjira amwe na miradi ingi kathumba. MC Mutonga nethirwe agikinya ndene ikaro bibi bia bunge ya kaunti ya Meru kuthingatira muswanda jojo kiariru no gutobanganiria riboti una njira entariro. Assembly ya Meru narua nibombete kwithirwa bagikurukia supplementary budget nikenda mbeca iria itumbite kwithirwa itumikite ciumbe kwithirwa cigicurwo ni ariku igatumika na nkuruki bomba kwithirwa bakiuga milioni 188 cigatonya barabarene na ingi inyingi bwega nandi supplementary budget tumikurukia na tutwamikurukia no tuturari na into bibi gwembeja ciatigere tomba gutumira ni ministry different tofauti so nandi natuona uketha kuna thina ambe cigacoka nalo twathithia gintu gitwa supplementary budget twakurukia gintu gitwa appropriation bill gitwa money bill niyo etwa thirikari rutha gutumira mbeca gutu kwa thirikari rutha gutumira mbeca ira cigi supplementary na naikuma ugegeta itana control budget irundugi system kenda na irundugi system bara bakwa ngugi cia gwita kana thirikari omba gwitikirwo tumira mbeca so nandi niyo itawa appropriation bill na kira appropriation bill na arua tukuthithia amendment several na toga among them toga mbeca tukumove 186 million toga mbeca ni tumirona barabareni so mburekia na chinara Department of Transport ngaiyekia tukomba kuza tuki wananchi bakela bakiona ngugi gitikache barabara hii anthea kire tubeche tunini turatuomba go salvage kiri mbeche ira ciaremire kuandikana kaba kumenyithia Meru mbeche no service board ni aretero thina na yara kanona era makuandika ntu tuga mbeche itikachoke nitumiro chite barabara ni chietu. Patrick Mutuma MC of Kisima majority rinda county assembly Meru ambuga narua into kunjaga ira tukukuruka ya appropriation bill ambuge rira budget riragua mwambiriro mwaka jokiamberia mbera chika ke department mwanya achiekirwa department tumera mbeca omwe kwega tumangerithire ingire tumerithire but at the end of the year tona mwaka jokithira no mwaka tugere ku balance department yu kenda ke department ri tumbite gutumira mbeca ithira tuchikira nara ikomba gutumirwa kenda ithire tikete gucoka enye mwimbi ira chitumbite excess na tuchiarainire ikenda mwaka jokithira masabu jonga jambo tonyene so bado twakurukirie supplementary budget both ya assembly na both ya county assembly county government of Meru ka executive na narua after kimekemeto the appropriation bill nambe negua appropriation bill ira neo mbecha nontore after kumikurukia na gazeten so ite controller ikenda mbele chava kwa London ke system ikenda watu na tutomba gutumira mwaka jokithira tumba kutumirite mbecheu na kenda maendeleo jomba kuthithwa no tugitumira tukaja kuria gutumira mbeca iria bwega na tutumirithira mwaka jungi allocation ikachithia na kibati Ruareto makona timu ya Kipsha that is Kenya Primary School Sports Association na CCM wetu Elias Morega na toba equipment ya michezo na last week batureterete leadership yo batureterete budget yo ya 1.2 million ya kurirana na bobo chetha tracksuits na irato na t-shirts na ki budget yo toba this time round on totote na budget ya to kwimba no banenkira thai to committee kire team ya Kipsha ya sports to committee in the budget that we are making next month 1.2 million is literal to the county on the primary school cheto to bayre to committee to na CCM atauga tukalayas na ngavana wetu no ntone muntu michezo na ingwete kianende Meru arairare ko mamela bru yanjiria na okoleo ite kumenyeka daito te ukira sports ke youth na woni as the chair ngaspe ahead michezo in Meru County tukianjiria kana the first program ya ngavana which is Governors Cup ira ndo tukwenda vijana bonde bosuke kire agriculture
kwina maybe project ira mheshimiwa kwenda kumove kadho mheshimiwa Morris omba kuthwa kwi murandi ekrete wa agriculture lakini thai priority rona kanomba ona within by tariki 30 ikinya atumba kuthwa ku meet that target nyomba kuendie besi ira kenda mi aende ki antu angi ara akomba utumira by the end of the financial year hiyo ni ita additions na subtraction ukarita ki department yemo so ukaeta ukaandikia another department na jau ni jonda kwithirwa nkiono na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Njoka Ngangi Northimenti Meru TV. Tukirekana na ripoti hiyo ya MC Mwitonga kuma giciga bunge kia Northimenti twethiro tukiringa atoroge tumwiko twerekere monka gicigo bunge kingi kinagire gicigo bunge kia Buri ni aria akariba maili 7 kirwa na rinde ne gicigo bunge kiu kia Buri ni bagutariria thina cia wagi bothoko guntuguku na kurukiba kiuga kinyati bitari iri kuraja na ite kwithirwa ikibaguna ura gukubatara ni arana ndi akariba barombete thirikari ya county amana thirikari nene gutigira ni kubongera ukaria amwe na gutigira ni kubatethia gwika ndethia ira chithagirwa chikimenyerwa chiremishi mwende olaibuni hari na rugano rungu akariba maili 7 wandini akirwa na riba chumiritio tariria thina bona nontubo wacia thoko ntere iu amwe na mathina yangi kathomba bakiwa bateona kinya cibitari akwina ntura iu tuthithirwe marketing yetu iri around aja uju tutige gwita thoko ni ciuru itukuwa batu tukeja kuthithirwa thoko nontu batu twita inyi ciuru kugura ng'ombe kugura mburi kwendi into bietu bia muda ko batu tukarurirwa thoko yetu iri antu aja uju batu tomokara kwega itukura inya skuru twakirweka inya skuru so that kianda na beto batiga gwita county ingi nontu most of the time ana beto beta maguru mwanka to the other county jeisuru no batu tuthomithagia ana beto aja uju tutwira tukigwa kwina thoko on paper kwina thoko indi ground ina tutikwa na thoko eu kinya atori beto bara betha ba biashara ba nyanya na gitunguru beta kuringira biashara ona ara mairi 3 kwa una eto akiro thoko aja uju biashara beto antu bara ba isioro bakeja kugura farm produce na commodities bakeja kugura uju mairi 7 na riero mbare kire thirikari ni ubongelo karientere ugitumi bakuwa wamba bonde thibu ongelekete muno akiromba atongerio batetheria kuika nyamu ire imenyera bacie mucie bakiwa inge cia kurithia ndwanda ici iretete wagagia bokaria twijekene muno jarithi bang'ombe cia kithaka kana ira chithawikirithwo ndene ya Buri lakini ara gukinyite thai mantu jabandirikite ni onto by insecurity ira twithiritwe tuki experience igitari nene muno na ndi batu twiromba thirikari bagikara nthiguru bathithia budget na especially budget ire ijite ya 2025 2026 bakare nthiguru batutegere na ritho ringiria kiao batu tuthiro tukiomba kuma kirurithi bura bang'ombe cia gwitania acio tuthingatite tumbe kwithwa tukithithia dairy farming tukirithia mburi inkai tukithithia mantu ja beef farming tukithithia mantu ja chicken rearing nikenda mantu ja uja kethwa ja twikira ugwatine bura tumbite kwithwa tugikira turi antu bakithima kana location yeje tukara no ntuthaire tukarithia ng'ombe nyingi turithia mburi nyingi na bara turiganiritie abone antu bara nabo bari arithi bakwithwa mantu ja uja kwithwa ja gikira ugwatine bunene antu betu na tukethwa tukipoteza antu baba ingi kugitira na urithi bwetu kwa twiromba tuthuganirwe twambirie na ndi kuthithia mantu jangi ja gutu supporting kenda tukomba kuendelea no turo bwega kuluki bakathite ngavana wa kaunti ya Meru mutumantu ethinge no ntubo kuwatanira na atongeria bau bangi kuritira Meru ngui Excellency the governor itu na witikio na ugwe na itu gu support 100% na itu yoga tukombwa itu tugukinya twathuku muno twatonya kirinyene indi itu yogo na igwe Joshua wetu ogwo atukinya aria tukwenda gukinya Meru county atukura ciatu from maili 7 batuto akwa 100% no tukwendete mheshimiwa Isaac Antoithinkia 11 kwithwa gwatanirite na thirikari yonthe ya national government omona county assembly bakomba kwithwa bagitanira ngugi bari amwe so itukumenya tukona matunda manene kuruki ya ora tuona ke thirikari ire ingi kurukite ni untu bwa gwataniro ora tukona bambiritie na Potera Meru TV kuma maili 7 gicigo mbunge kia Buri mbita wa mwende walaiboni kuma ntere Shiburi ndene ya county ya Meru
Mutageri wa Meru TV mbezigeri yangu ikie ntere sha Tharaka-Nithi. Nerea mujumbe wa mwekuru ndene county Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu nedritwa kiromba thirikari gutigira nekurikana na gutegera tongeria bamatora barabejekene na gichunku ta area managers. Susan Ngugi Mwindu akwarite jaja kagita na karia agutambia mbecha chekigena kya ngaf kiri kundi mwanya ndene ya gicigo bunge kya Egamba Ng'ombe. Ndagara waiguna na rugonoru Mwajumbe mwekuru wa kaunti ya Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu na teterete ruti wira bathirikari bamatura bakimenyekana ta area managers araugite kuri na batabara bangi bakireithirwa kinya bakaithirwa bakireithirwa kanyamu kao bakara maisha me akithiuruka na ukinya kithi kuwata njo area manager kinya mbia cia kugura kinya tochi hana mbia cia kugura kinya makara hana na wira thirikari kugitata na thirikari twina mbia tutini ku uma twina mbia wanatoka gaurwa tigo MP kile utotoka MP gaurwa percentage kidogo kadi kwa area managers mbese area managers yake tata sioneka inte mambo yaranka bora na butitegia waranyunda akoroka ngatwerie twarengere area manager no ambete kinya ntukwenda kubateithia buni nkabateithia no kinya twarenge bantu kubeta area manager nkaberi nkauga virenji guns nagitarudi akinya gotie kuga ngoyu mukorwa ngoyu MP akieto tokabeta kashore Susan Gichoge nkatho kirere William Ruto wa mwana munini wake Professor Kithure Kindiki no ntuma maendeleo maramenderea ka kaunti ya Tharaka-Nithi. President William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki tumwire ni bwega tore muri bwega no ntuma marato kuona tutira monaga ono gwanjo gwitikore koya tuthenjerwa mantu megi maraji ende toruga twina masabu chipu mateke bandisi to kuretero masabu kaunti daino maragita kia mora memponi imagokunia magikira barabara ya memponi ko thimo mbio rami tothia koromba into ibutore amwe kuma governor kothi senator kothi kuma rep kothi MP wa Mara wa Chuka na wa Tharaka twinde tukathimwa nkagwa president renge tukathiwa Kindiki nduwerenge kwanza ende Kindiki avunja record augire wantora ni ume mtu twinde twathikare wana wo tathikwe mtu munene kwathire kurugamira twakiro ntibirajire kwe mtu wa mwete wa munene wa uko Tharaka mwete were atichokeria Professor Kithure Kindiki nkatho atichokeria William Samoei Ruto nkatho ndisi yake ya hinio barabara keremwa hinio kekike kirobini arome na kota arema 2017 2022 Koroke Susan akiwa jumbe baichigo mbunge banengagiro mbecha nkotho thirikari ya Kenya Kwanza ende kuri jigo mbunge bima mbecha ni tatomekaga bura kwagirite inge 62 million za kurima barabara ena chinge sieta wa 50 million nyamura kwa Ministry of Energy million 58 Ruto arethele si 53 asiringa boost si akinya 58 CDF Ruto ethera pena Kindiki bethera 140 kende mde to ya kuthinaga tugiaka nyamura matarata mama enugwira ya CDF tubati kuone mde kibayo smart kanjukua smart gakero funded by NG CDF na Susan ugenda no kubwira gitekia ngavana kaunti ya Tharaka-Nithi kiriseta jigete cha mwaka wa 2027 akiringithania na barabange bakuromba gitigiki experience ya county ya kumenya pesa cia eu bilioni 5 na kwegwa kinya kiburomba kiburabura kaburuthira na kumenya mara mombe kana mama takitata nene experience ya county no team tongo kuromba gite kia governor ukumenya county governor wa niunde me through tukinda administrator pwete kuruta wera na MCA matare na nto ndiye munene gwomba ntuka mbalinga makinya mtu akaya mbere bora MCA marimanti ambere ntwe ya ugogo nego tindo there to kuonia ru impeachment rite mama kwa ndanya garite mbeca jikundi kuma kerekege na kiangafa kagichigo munge kia Tharaka toba mama wetu turetera mbeca tuthi kugura mburi chieria tugakena muno tugeka makaria twikundagia tu ya gututethia gwa kameria ukendia gwire kana mbia cukuru tani ndira twana cukuru na bangi kundi twatinde otie mwekora tathomithagia twagura igaciara na twika makaria tukathomithia nacio twana tugatethia tugakundagia kinya turi magechiko mugekea Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara waiguna ankatho shemonya Ndagara waiguna kuma ntere cia Tharaka nonto bwa riboti kongera kuna ate mutongere wa gikundi gitega kithirikari ekirege kumenyekana ta Seaford wijikene ta Margaret Ikiara narombete Amiru gutiga gwitikia ate bia kurebyo nde bia Amiru no monka biethirwe birina mpempe
kuringana na ikiara aithiritwo akiromba Meru gutigira niba kugarura muturire na kwanda into bingi ta mikwachi kana ikwa ende tirionthe bethagirwe bakiandaga aki mpempe akuga le githomo giki nene muno tubwiri kwithirwo tukimenyaga indi tubwiri kuthithia nikenda tunyiyanyia kwithirwo twina mpara. Number 1, ato aetherie biakura bia bimena tuje mpempe kwenja ekethwo tuna mutu yuga ina biakuria ekethwo hogo tuna mutu nyombeku o tuna mpempe cia utira mutire o tuna mpempe cia gwita mutherene ogo ina mpara tugera roi lakini mpempe ibyo biakura bietu ikiwa mtirano tuliaja nikenda batu tuli a Meru tuli antu batiane na Meru yonde na Kenya yonde twariria mantu je kuria na je kuria je ntwire na tumenya nyata tomba kwa na kithomo kiu gikaitwe nakyo o muntu ari mutima akero agitidana miturire iraba yario nikenda twithira twina bia kuria kung'ana na bia kuria bibiega bitugotwajithia kansa tubigwa itwajithia kansa. So nario tuliaja nikera twariria bia kuria bibiega na bia kuria bitheru na bia kuria bigaga kijana kwarite tukeba tio twina byo na iso abitera iso bibietu twanda mepao miuro watu mara hiyo aja etekiara ya todorio no tobwai no tobwa kwederwa ogete bala yile yonde wedera imebao ado tede imebao yamotejo ari aduna mara twatembera kwa wakati bakara. So batu tuingwa ituto chiete mpala torama kaba kodora sono mwanka kabwe aremi yotorera wejere aja impije ogo embore minanjere makana ere enge ogo ndenda umadai weta wanda mutena wanda potejo mwega temo bao roko je mobao na minande kuinga mobao to mobao jo to kijae de number 2 ndenda ogo na adwa umaja ndio to mutojo ku wena mwanga kwambia mwanga ya to baba na tena wena mwanga anda myanga la yini ne mdajo aye jo aku tore mole jondo wena padri odo kemalenge weta tembeo wale mdajo aye kijake range tena ngage kamwaka keteroka ale mbai kopo edari kedoka mama kijala age kamwaka ere keteroka kereke kira kumba chogo tete ekodi au nyoto ere twasiekera mpara tokienda tosielete.com torabaroi sawa kuga ale mibeto tafadhali imbije baba inde benu kwena minda yenu tafadhali choka boyi waku ochioje natago chenjaja okawa motoyo nkwanda ntajorera okawa mwanga jo nte mogema okawa mwanga jo nkwanda yote mbetera jo ndambetesa ataruje batugaga otana okwa otana da okwa no tigesa tobako ngeje akija jere nau njokora mikeja impara njore tore amolo so na ande nduga tere na ro tukona kedomo kwa tona majame ili yako dijwa awo chioje ore mibako bukajatia ego chioje ore mibako chomete korema bako chwambeta toto kinya eko kwa bonde toto na pembeka atigeje sisonye bila tuite to ajo keso kone na le kumba watu kwamba bina tu kitambesha chae cha kugura mbeo niketo moto weka mbeo eku omekabwega je baba mbele ala baba chiekaga no mwanga to menye na tato ke kambeo chieto no mwanga to menye na tato ka ibanga nikera ba to tungwa to tia kore we impara atometo to choki emi tungwa to choki emi to menye iba to tungwa to kaikaja so ndadire keja kauga umekuja karibu so ndadire keja kauga ibaga sana to na kongelia ba kaunte anto baba itango la yini ya agriculture to na baba meka mawado to na MCA wetu na hivyo hasa na kile tunapokuona kanya mwana MCA Martin na Phyllis ndio tunakwenda tinta mumenya
Ordered Minister, thank you. Tutagere na ndi mantu zegio tongeria po county namba 12 ndarire county ya Meru ni aria umwe wa athuji amwe na athingatiba siasa ndene ya county ya Meru wizikene tabuiria basa na achimirite na kwariria mantu zegio tongeria po county ya Meru kuringana na buiria basa ombete kuthira kiuria ore wari governor wa ukabere wa county ya Meru Kawira Mwangaza gutigira na kwa kanya ngabana ore gitene kagitena gaka Reverend Mutumanto Ithinkia nikenda akomba gwetana mbere na kuritira akariba county ya Meru Ngugi. MC Mutonga na rugonoru Nima Mumeru neugire nchamba etimatina ende nekoliere narua ya central imenti egokunia jayo jikene jaburi basa aria augite Kawira kogakira wejane kanya nikenda Ngugi ikomba kwithirwo ikiritwa ni untu tukuonerete kuraja rito ambita Wamburi basa okuma sentiment gintu kaki turigarite muno gintu kaki kuriga ntu ba Meru ni matujara turone igitika ndene yegoji mbere kambire Kawira atiri igoji riri aro kyambiriria kya thina kyawe igoji ongo no thina kyambiriria kyawe na gate kuriga na tumurikanie Kawira igoji no wetire kumia mambisho bya Catholic Kawira igoji no mambisho bya Catholic jagwikira muchemanio jagwikira nguo challenge kenda ja kuthithia ja kuruma kana ja kwirora ja kwirire ugo nuone after ba kwira ura gwakarire na siro tira tiga o igojire iro gweta gwikiria mantu iro gweta kurwana bori kiego jirire Kawira antu ba egoji kirumi kya Bishop Bara kirio kya Catholic kirio na gika kwambiria goji kairi na ndigi akwambiria kairi ugo ni rugendo wambiretie rugendo rwa gutotwa kya makengi ni makosa jero thithike ikurwambiria goji ali na mantu igoji ali akuretere thina ni oretire kwambiria atukure Kawira atiri ndene Meru County baki tukumenya tirikira mutumirite itukumenya babu burenda kwangaratania Ngugi cyanga bana ora turo mutuma teithinge nikenda gwatuka atira itangugi burenda kenda mutuma mucokairia korogotora bukwaria yonde nikenda mucokairia aibwira ati mutathithia unau katwira mutuma atiri ngabana Meru utikyo abati ubucokeria mutuma ukarwaria na tuwendera na Ngugi cyaku itukuona Ngugi cyaku itukuona uro orambiriria itukuona wambirite na njira njega muno otegera manto security no jariritie otegera manto hospital no jariria yatha ndi no raeria manto akawa yatha ndi no chemere na tuba mira yenda ona Ngugira bagwita kiu no Ngugira tukwenda ina tuba bakwenda kundishira bagwita ngumande no jajuri ngaba no the former ngaba no twari no Kawira ubwo gindukiro kwenda simpathy ukwenda kwa wani antuba Meru kendo boni oro thini itwe simpathy ukwenda kenda ndi kurumenya no thini itwe endio tukuthinetie ni ugoregete gwitikira watho ba thirikari ya Kenya na watho ba thirikari ya Kenya hoka gwitikira no ntubwai kinya ugorekeria ugo nyamwe uri muraia na ndeja bangi no thirikari yakura ko gatika wa thirikari gakura ko kadithia jonto niki utena ho tugeta nkuruki ya thirikari ile twinayo na thirikari ile twinayo niyo uri unenene na arua na niyo ine itibya ndebya bikwendeka katuge atiri antu ba Meru binera bukone kija kireto kenda muitwara buri yeure kaneni no antu bo aire kana bo gwitare lainine le kana ni abo tukeu tege tuga tumabwega ambuge atiri then Meru County itwakirire Meru County very cool Meru County tumantweni jange na jo Meru County Ngugi kwenda gwitirwa na kamera mutuma le kana na ni shares ugo itira antu ba Meru Ngugi nikenda Ngugiroge etanio ikarabwega kingene ko kirana ndi nkendibya burwa ambuge atiri kuri antu baturage ndi bathingateni athirikari then Meru County na kauga na ruti tikwinye kinya iri ugo kedura no tuire thirikari ya munyo ora ithiro oriku bamwiba tauni kaba ni mutena arua ukeba thirikari ya munya no tuire ku ukeba thirikari kreito no tuire ku thirikari ya munya wojo thuke munyagwa omwania thirikari kreito ti kreito wojo omwania agwa omwania thirikari ya Kawira ya jawa mbatana no miakeria nuchu omugwithia na ndio matugeta kuja thirikari ntwithinja no omugwithia bintu kau tuge iwi aibu no tukagwitikiria na thirikari ya mutuma twithinja utino bugakinya kwi Ou nĩ Mweri Basa ũrĩa wĩthaĩrwo arĩ na ritho rĩethaga na ategerete na akarĩtia thirikari ya Mutuma na Kile ripoti nyingine ati waziri wa ukaria bondene na wathani Bomatora Kipchumba Murkomen
muthenya jana arua nombere kwithirwa akiriungira county ya Marsabit akiaria kirionga yawe enterizi Murkomen naugite ati thirikari nene gukurukira rwangi rura tongeretie geta na mbere gwikira inya na kugwata mbaru machibu bonde Nkuruki Kipchumba Murkomen naugite thirikari nitikiritie kwejana bunduki kiritibu baria bakumakira utoro bwao. Affirmative action kwa mambo ya chiefs, tutaendelea kuhakikisha kwamba our ladies are getting an opportunity to run offices kwa hii areas ya chiefs na assistant chiefs, na pia wale wako na uwezo kwa NPR tutaandika hawa kazi ya kwa NPR. Ya, nilienda Todo Nyanguko, niliona wamama wanabeba kitu kubwa wanajichunga na wanachunga inchi, wako kwa border. So hakuna sababu kwa nini ikifika hapa wakati sasa ya kuweka allowance kidogo tunasema waondoke. Bora tu wanaweza kufanya hiyo kazi, we will support them. Si namna hiyo? Na nyinyi mchague mulete kama wa 18 are there, we can also make them 50 for as long as there is proper training and so forth. Mambo ya Ngapu we are rolling out the National Government Police Administration Police Unit na soon mtaona tukiattach more police officers, na after hii hiring mwaka kesho tutakuwa na more opportunities ya watu kufanya hiyo kazi. Pia ningependa kusema security ya chiefs is of paramount importance to us and assistant chiefs, and we are ready. Wale ambao wanaona maisha yao kwa hatarini na bunduki ilikuwa imechukuliwa, we can revet you and we give you a gun under the supervision as usually kutoka the relevant officers so that we protect them. Wale ambao wanaona kweli hawatabeba bunduki lakini waandikiwe NPR, tunazaandika 1 or 2 NPRs kwa hiyo locality, wasaidiane na chief ndio wasaidie kwa mambo ya enforcement. Ama mnasemaje? Wanasema kwa Nairobi huko ati Murkomen anataka kurudisha powerful chief, ati anaongea na machiefs siku hizi. Chiefs walikuwa wamewachwa, waziri aongee na machiefs. Kwa nini mtu amerudi na mambo ya chief? Ati anataka kurudisha mambo ya zamani ya Moi. Mimi sio Moi. Bamwe bamabitha kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni baciumiritie na kuthithia mucemanio amwe na andiki ba nteto nikenda nakakana na nkuruki mabitha ba polisi. Mucemanio juju juri gutigira ni bagutegera mathina jara mwana omwari agukurukira. Gire mucemanio juju ni bariritie manto kathumba jari kuthomithia mwana omwari na nkuruki manto jara jonde kana kurigiria thina ira nyingi kana kamwari kombaga kwithirwa gagikurukira ni manto jambere kwithirwa jakithithika ndene ya gicigo bunge kiu kia Tharaka bario kana bamwe batongere baba bario umwejike na Tamiri Mugambi uria withiritwe agitongeria muno gutigira na kuthiria ndoa ici irejike na gichonko ta GBV. Maabitha kuma obisini ya njenda kiri thirikari nene batongorerete munini wa mwerekerio obisini eno Janice Omwenga bagwatanirite na Miri Mugambi uro rugamirite mantu ma njenda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi baruthite mucemanio na andiki ba ntheto amwe na polisi kwaraniria bura baumba kugwatanira na kuthiria njenda based violence ndeni ya kaunti ino. Tukuthwa twina mucemanio very fruitful ni untu bwa gutethania kurigiria mantu ja ndoa ndene nja cietu na kwinyanga kwa ana betu na tukukaria aja nikenda tumba kumenya ura tukomba gucokaniria mathuganio ura tumba kugwatanira nikenda tukomba utethania kimantu jara ja gukonia mantu ja ndoa na kuthurumiwa kwa ana betu. Gaba kiuria andiki ba ntheto kwithuraga mantu mamarira magukarika maturani amwe na polisi gutigagira baraba kurutha mantu mama bakuthukirwe tagaria ra kiwatho. Itugu continue kwira media yetu tugwate mbaru na nikenda bakomba gukiria kaju muno nkuruki ni untu bwa mantu jara ukarika ndene ya Tharaka Nithi county nikenda tukomba utethania. Na kitu kimekuwa changamoto kubwa katika jamii yetu kupambana na hii vita ya kijinsia ni kukosa data, kukosa wale wamedhulumiwa mahali wako na record, in fact data, information about them, ili itusaidie kama serikali kufanya mipango ya kuelimisha watu
Mukaririgite wa kiama kia andiki bandeto ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Alex Njeru akiruta mbitwa kiribia mabitari bya kithirikari bira birwaga na gender based violence kugwatanagira na andiki bandeto kingo kuthiria GBV ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Thirikari na NGOs ira ithiana mbere na kurwa mantu ma gender based violence iba involve media barutha trainings bakaba support including financially ginduta grants kaingo bomba kurutha stories ino ithomithia community kwamba mantu ma FGM ima thuku nambi actually percentage ira nene muno ya kuthiria mantu ma FGM especially in Tharaka Nithi county media ni changite bantu nene muno nontu case kiumira rimo yumagira kinyogethera thirikari yo ngwani kwenda ukaba lakini media yatangaza then yuko at least action ikathukua. Arakinya Alex ugite kwina gitumi kia thirikari ya kaunti ya mwana thirikari nene kugwatanagira na ikundi bibike ingo kuthiria GBV ndeni ya kaunti ino. Igo kuendeka collaboration kati ya NGOs, county government na national government. Kaingo gutwika information yeno erere ndeni ya desk ya police. Ni ore ndeni ya desk ya agenda ya county na agenda ya national government. Mono tuthia ukethira wathi kugera information NGO ekwira na ni ari igana rimo batanitho in the last 2 years wathi kwe thirikari that is including the county government office kana national government office bakauga na ari 50 ukethira batiku watania Muthiani barutite mbitwa kiri mwingi kuringaga ripoti kagita kara bona mantu ta mama magikarikana gumaturani abura nekirumba kuromba mwingi kana antu na unjanirira tatu yandiki manteto kagita kara tugusa kosa story taino cia kwinyangwa ke miumbire kana gender based violence mutigakirage mukaragia na kendana twitu bota kuigwa twina tukimugira mauntu tamau na thirikari kende bota kuigwa kimutethia na maybe tukirutithania wira na mowega. Journalist ya kuromba information yegi mantu ma FGM munenkara information ira kaingo kinya kirutha story au the story na thomithia community yetu nontu journalist be mustaru mbere kuthomithia community ndi kuria mono community igakirira mantu jaja no tujakarikaga narabare twina machifu jetu twina ward administrators twina even nyumba 10 na itukuria mono mantu jara jakarika ndene community gakakirirwa. Kiripotera Meru TV kuma Kathwana mbita murimi wa Mbogo. Kero ripoti ngine ati musiasa wijikene kuma ntere Isiolo ura wijikene tasalesio mwenda dhuranira nombere kwethirwa gikinya ntere Isiolo gutetheria imwe chianja ira chithiritwe itena bya kuria na kinyanguo nyuma ya mbura inene kwethirwa igikujirwa guntu guko bara bombete kwethirwa bakikunika kumana na utethi bobo ni bachumirite na gikeno gikinene na kuonania gucokia nkatho kwao kire mutongeria uju wijikene tathuranira akiaria na tasalesio mwenda dhuranira nonekene kumeneria na kuorota thirikari ya county ya Isiolo akiuga ati mbeca iri itengawa na thirikari cia gutethia mantu tajaja itumbete kwethirwa igitumirwa uria gukubatara. Nawe musiasa na rieto Salesio mwenda dhuranira na ikinyethetie muci munene yo Isiolo na nikendo utethia barabara ingithikitwe ni mbura nene irayurite kuntu kuna bya kuria mwena nguo cia wikira. Drainage system hakuna, imeharibika. Kukinyesha hivi tu manyumba za watu ndio zinaingia maji, inafulika na watu wengi, imekuwa shinda kubwa. Watu kama watoto tumekuwa nao leo, watoto kama 100, watoto wengine wengi hawana hiyo uniforms, hawana gondoro za kulala, hawana chakula. Wameadhirika sana na wana kitu yote. Na kiri baraba gunikite no tethio bobo mwenda dhuranira bariwa. Lisa serikali ya Isiolo inasaidia nani? Kuanzia MCA mpaka ngabana. Kama mtasaidia mtu ule akona shinda kabisa, mtasaidia nani? Naomba hata hakuna mtu alikuja hata kuangalia ni nini, ni kusikia tu na hakuna mtu amenisaidia. Lakini leo nashukuru mheshimiwa Mwenda sana, Mungu ambariki. From the way kutoka Nairobi na watu wako hapa, mimi naitwa nikujie chakula na nguo za mtoto. Mheshimiwa Mwenda, Mungu akubariki. Hakuna mtu anaweza kukulipa. Mimi ninakuahidi kama chairman ya kwamba tuko nyuma yako na tutaendelea kukusikilia. Na come 2027 Bwana Mwenda, ninakuahidi mimi si munafiki, tutakuunga mkono
na utakalia ile kiti ambayo utachagua, kwa sababu kama vile mzee mmoja alisema viti ni mingi, na ile kiti utachagua kama mwanasiasa. Sisi tuko tayari kukuunga mkono na support yetu kama jamii ya Wameru tumempa kwa vyovyote vile, na hata nyinyi pia ndugu zetu tunaomba muweze kumpa support kwa kazi ile ambayo anayefanya, ili tuweze kuendeleza kaunti yetu kwa ile kiti ambayo tuambia ndiye anahitaji. Kulukithuranira no lotethetie kiara thirikari ya kaunti ya Isiolo akiwa ni Mami Ngwine untu akue batere kwithira i mustari yo mbere kwa ile barabara ingitikite ne mbure no batethia. Angalia soko imekuwa ikijengwa miaka ngapi haijafanyika. Angalia stadium, mochari. Imagine mtu akikufa Isiolo anapelekwa Meru mochari sababu hatuna mochari. Hizi vitu siangaliwe na serikali isikie kilio ya wana Isiolo. Kaunti zingine sinaendelea, na hapa nini imefanyika Isiolo? Ni nini? Hata wakati wakiadhirika kama wakati kama huu hakuna kitu inaendelea, hata kupata chakula, hata uniform kama hii ya leo. Kwani sasa seriously tuliwachagua tufanyie kazi gani? Of course performance yetu hapa ni zero. Kama watu wana France inakuja hapa Isiolo, hakuna msaada, hakuna kitu yote. Kweli unaweza sema kuna performance hapa kutoka serikali ingie? Si soko imekuwa hapo, mbona ijamaliza? The first 100 days tuliambiwa itafanyika ABCD. Ni wapi kaunti nyingine umeona governor ameenda kulaunch allotment letter? Allotment letter inaenda kulaunchiwa na governor mzima. Hiyo ni Saberi ndiye anapaswa kupeleka. Mambo ya pesa ya special program katika kaunti yetu ya Isiolo, tunataka serikali iweze kutueleza kama hakuna pesa ya special program, tujue sisi kama wananchi tukae chini tufanye mchango ya kuweza kusaidia wale watu ambao wameathirika. Pesa zilikuwa zinatenga pesa taslimu milioni 120 kila mwaka. Piga hesabu yako mahali ulipo, angalia majanga yaliyotupata, kisha piga hesabu hiyo ni ngapi iliwahi tumika, na kwa hii leo uko ndani majina peke yake ndio iliandikwa na tukaangulia patupu. Kiripotera Meru TV kuma Isiolo Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Riboti ya Mwende wa Laiboni ya gotokinyiria muthia Joan Teto Shietu cia Meru TV utuko mbethirwe kwendagira kagita gakega on bambetaga Dennis Mwatuma Muthomi monanio to mathithio agukari Jacqueline Makena.